dagwila ila bikwande min yenbe for dagwe vogona bi mat moaje ijam ye mo de be mat ba vok borok ti de tu ku be si chama bi gongtek ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves working for dagwi yina zarab me dara Chris Bature dagwila ila bisamin wa yenbe with a Paul Tiangda metango show jiza yesu wala won dagwe with a fengo the nora higesi you know with a feng da de teye mo jujul ve no what with a feng de ben kanan de ho ben kanan mo jujul de sina de ho se sa ho de ne voix de gab de ho no so de talk mo de ne rad mo de pere de son with a feng de gesi you know with a sera won de seek your walk hamo to de ka big jeremo had what go tiga da de hamo he bogni beije ni yemot ya dol ben ra to mong ven baserat men de bi penga ho ye ko be no wen inu yelmo with a feng ya ora say sako wa walk one mot ya ra hedges a yesu mat sewot amen. You know what I say fenga dagwi de gesi he noro he dagwi ya gesi ma se gesi he noro he dagwi iye da young he kwa non kawe mwasi da bin din ratme kuda feng kuda si jibikeno kuda ti si jibikeno zonwet be ha mo kuda si jini sa tanga ye dagwi kuda fenga dagwi vile pichak de dalie wat. You know what it is secure walk le ha dagwi ye guboran dagwi ila tin ha he koro ni sa de dagwi ni she bakbak what is secure dibitino do de tok eseye bitang ye una de sira de revok de dagweret do bin tok tiso do la form de tishinan do logratet he ya do bin se wen ejikaye piro sira you know en gomora sitan award kwa secure basawod en dem ne ba yiji hadagwi kon hi mesang da secure basahe asiji gubogran susu tino he kuru bitat lango he kuru bitat voro lango he shabba di masiwuna me nashira tangayin na yereba mamin na kaye piechen binon na yas tanganyama mwa piedi ya nusu iji gulo kundun tangayin piema yemo imasi shirayin maroda toba we na pie mwa de avok niken na temenshi kotyongwet kotemenshi waroda ti we na jeya rongwet dagwi atoye di pie dura shira de masi wuna na yin na kaye piechen de asitangayin ayedngan iye ashatong de magate ilarwak wusi piedura wuna nashira hong ite hong na jeni she wada se fen de basa homo kura se non dagwi ne rei yaga romo de dagwi asu wun sawut biyis de tok pie de betang ye ra Yesu Kristi ra Yesu Kristi humano hase ra zonwet hase ne sane de resi yel de dagwi ina Yesu Kristi de shira pas ne sane do resi de ne de dagwi de si ne sane de dagwi pieme a shira de zame wo piende ya ha aroda raye kwa sikyoraye piende ha sikyora vomo de be se sagode ye de be te gab de ye iye de sikyora ne radnen de yi asikyotere tabe matme ne rara ne de sikyote be matme de yi asikyora be mat shore yene de sikyora be mat kwase gbingbindo de tok kwengel gwende dagwi akide be mat yi susumu has be pong ejen Yesu Kristi se woda tot kwengel gwenga no koda ditomong gwende dagwera de be mat venda yelijini sa tangayen koda roda vogap dorala dagwi de ye hin ko jingomo wura sidi dagwi ayelijini sa ta nuhu ayelijini sa tangaye yaga base asi jere ijinde dagwi asimde wedije asem mat da vogbinyi dagwi ku yaga no yede bi lome bediwen basenera dagwi geben debi yembe binte yere de ti pereme j de yen kura di gender dagwi awede je de tamashi ku yembe se iji kundum ke iji dwa wunshi de dagwi atere lok de gib me lome de pie yen de dagwi ayanga bin padie de bibin gibye ya de gender j yiti ve pere kubira me fumde ye dagwi atenua a work for me kunwa yi de ha dagwi ko wobin dagwi kwara lok mngano ku yede be lome bayel ku dagwe geben yiji rock wone yiji shinene de dagwi awunta
yaka biragui awunta vel de shine nusu de wede mat wode dijen de noa anusu yiji ji dwan shine awo ko wo lock bandang ke lock them sacrifice ko nong noro vokon dagui anong noro vokon dagui de dunga fengme de gib de dagui gebe ko de dijen de dagui adipien and de noa ara dagui yeme yepenge ku dagui ayimite wedeje de temeshiwet yaga no dagui ahoyeliji nesa de shira tangaye noa de belome de mwa piende dagui gebye yiji temeshiwu ngano wode sidi ngomangan pichak yenda jam dolubi masa dagui is in the way de madmewet dagui is in the way de mwa de lomewet dagui is in the way de mwa de lome de yasmewet dagui asisimi de gebo po de belomo de yasmo yaka nowe jende be mad barangal ye apostle Paul ke kuma bulus barangal he he said that jam do bin radet jende dagwe paran yi konya he said that jam do radet kwaya ni ni toska boku ho de belomo in order say ni kin ho de belomo in order say ni kin asemi pie lad jojot wora bade be tomodzon wora bade be mad lomodwe wori simizong de wori sepie asi wod borok wet kebe madbasi ji yom kebe madbasi ki ji lulwet wori yibitiget pende tede en ku tede en me masi jam dagwi apat me ku dagwa pado zong wet dagwa pado yaga de ho bing sele de be pad be marobe ha ku de di pende dagwa ra pia mucha de masi simdo di ye dagwi ayejin sanu ngano yaga pende nuhara ya pende nuha ara ayejin sanu ara se ara sacrifice sacrifice misim do bindi iji takada lele tido hi kurubitun lao hintungun piende dagwi aha homo yi fo zarabme de gongome dauda misim do bin walk piende dagwi aha di arame himat shot eyila lagwi tangaje nabi nong ha ete tula hina mebi mat de base pang na me yena narame noro wode wuna hot na shira to wodadi iji kwan homangan dagwi asununa wobitula be madvenda basiji ni sade be madvenda basi pang deye kuyen base eji sira tangaye eji ni sa ni shira tangaye vomo de ba non sacrifice vomo de ba non sacrifice aseme pie lat ejen chabe mat ba tokpien bitanye noro okon dagwe noro okon dagwi hase noro zong homangando de nons gese usalwet hase noro piolo zong wet noro na si de tiditu noro na si ne de honong vo okon zarab dagwi ni noro na si ne de honong ni feng ni noro na si ne de honong yaga ni sa de dagwi noro na ngan bitang ne ijilem la sara peace offering ate noro sangal tiang de nga no sangal tiang en sa hong de dagwi ko noro ate se hende mat nong tome debing waram la tome de vile la tome yi tomon mwa de nong tome vo dagwi de dagwi ara fom de ye ko noro ase hende hu yi dagwi masi no noro man de yeli jini sa taraho de ho bintel da hong de ho bintel dagwi hong de ho bintel ma geb lo hong de yele hong noro nene dore de ajam dore nonsne ya dore yel ejini sa ko de di noro hende noa anong he halure dagwi ye wada ti deji gbogro dagwi noro hende habila akana no ke ebel akana no hapere dagwi ye hase noro hende ho no de te gap mo erata dagwi de te gap mo dagwe si dagu sako dagwe si dagu skin dagwe si dagwe de shila hame penda ha erata hong penda ha rata be madme asikiorano wada di habila arayo de noro hende wada di Solomon bongom Suleiman ara yire noro hene yagano de dagwe vede en turkoyi ise kwasisime dem noret kure di gom Solomon ayi be noe ni sisen dagwe no ni sisen me dagwe noe tok be dume ko dagwi ayaga kwayi no yire noro homo bahara me dem no be mat fugumoet masikyo gwara ho yas ratet doro mo de hayame eno he kwasida ka dolben tok kwengal mod de dagwi ase kwengal gonesa konsere mwad asera ansade mwad ajam do ho tok ni gon maru kose ho tok ni gon maru en na senerat ho gwe sek bagde maru en se na seneves
ho ye jaram do ho gaso de maro ase bimbin do de tok heninga woda se ra ne sa de dagwi bes woda se sago de Yesu Christi kube hakmod baron de healing be hakbaron elwi Eridu baba yeli jimwet debe tok ma ke se de si jimwet ase tieng de se wo e konde be de helpie ko pon ko tumal elwi kon le helpie mo ko tite ho yo mo se bara ho se de si jimu ko toka e do shot bol bese ke ho wo e lo bon mat ko tumal wi zon ko yo ka ma wo lo pin ma fe adagwi ma wo lo pin ko be ran ho kwa sale juma ise ho de ise ho so ise ba no ko abanem pichakwe ku se wo lo mare vide ni rad ne hakwe ya no dagwe sisimi dolgwe ki ejiye ase tien se de mara wo be kwokn shi se ho se tomale kwokn shi ba ha yo hwa yeli jin shi mo se de ho ki ekwomo ko yel ejini shimo ni shimo ne ve etas bolmo ko yetas bolmo ne wul be yis bolmo ye be yis bolmo ne wul be kodmo ye be kodmo ne wul tamo vo witmo ko se ho gweki ni shimo ne ve iragemo gam de ne ve de ne veta ifo ke do ho priyi nus ejumo pie ngano ya jam dolbin tok ne sane de dagwa system do wood kwaro lujukzon kwaro genseje ye ise the road ho go yel jime we me sen da buke raba doave mganwe ko ho system do ransa de dagwi ko dagwa yibera adua jojo sana tumal konko de yiwo we ba hasu do radua we dagwa yi go bograngomo go hahon misim do go gasa de numret misim do basagwe en turuk de negasi rabare de tero ko rato mon vedebe jack ejimo ko horora diwen ko horora se ne washa horora se ne ra dagwi dagwe hine yaka no wodi teraka de mai wa se sa si wa se sa wa non ni ken mo ma wa non gap mo ma wa non teye mo ma vona dagwe si wa non wet jenga yo moda se do benno wala won dagwo da fenho de basa homo wodi non de ya wasi dagwo ne ken wasi dagwi wo sako wasi dagwi wo simo dagwi wo misis dagwi da non hwe me Yesu Christi da kuya banen mod wo da sala won ya vomo da besi wo kamo bodo ni ye amen dem be doyo ye be gongben dem be se sako dem be raho dem be tokoro wo vede ngomo dem be raho fu wo da fengada te ka o madnarat vomo da besi denaro tentia vomo da besi loloho ya piede de so nonganada vomo de basisimi do wonta en gong injik gong le nu yel kagwe gong dagwi non ratmo ko non wengmo ya kaza Yesu matsewot woda fempia dagwa tenrat dagwa sel hodma amen dagwi ila bikwande min yenve Wura non sago yina sele neno rat ne ha dawi yina zarap me dara Chris Bature yinte wunta kundung Highland FM jot ka he kasi nasform nagasi diam timin nakuru nabitungun vokna diam timin nabiro yini top yila narangomo yaga sele ke won vit shatat nas timin vit nas tat tama nas dawi ate ne rat me moi and